Divê serdema ku gav bi gav rakişî bilind dibe û zengilên şer lê dixin. Hemû dinya li ser navê Ukrayniyan de axive û hin biryaran didin. Lê kes napirse. Gelo Ukraynî çi difikirin li ser egera pêkhatina şerekî li gel Rûsyayê? Em wekî tîma Kurdistan 24 li kolanên Kievê ketin pey bersiva vê pirsê. Bi boçuna welatiya Ukraynî, mînevzeta Stelerova ku malbata wê li sînor, cihê şer e û ji ber jiyana wan metirsîdar e dibêje. Em gelek ditirsin. Hincet zêde ne. Wê di nava Ukrayna û Rûsyayê de şerekî mezin derkeve. Тому що навіть те, що сталося з Донбасом і з Кримом, все було... ئەو ڕووداوەی لە کریم و دونباس ڕوویدا پێکهاتنە بە بڕوای من لەبەر ئەو ئۆپراسیۆنە شاراوەی رووسایە. لە دوایەوەی وڵاتانی بیانی باڵوێزخانەکانی خۆیان کشاندەوە و داوایان لە هاوڵاتیانی خۆیان کرد ئۆکراین بەجێبێڵن، ئەمە بوو بەهۆی ترسێکی گەورە لە دڵی ئێمەدا. من بڕوام وایە شەڕێکی گەورە ڕوودەدات. من خۆم خەڵکی خارکێفم، بنەماڵەکەی من لەوێ دەژین لە سنووری رووسیا و دۆنباس. ساڵێک پێش ئێستا شاهێدی ترسێکی گەورە بووین. من نامەوێت بنەماڵەکەم لە مردنێکی دووبارە بترسن. Bi boçûna karsazê eslê xwe ezerî lê hemwelatiyê Ukraynayê Reza Yilmaz jî şerekî înformasyonê tê meşandin û ew ji sedî yek îhtimalê dide ku wê şer derkeve. То, что в Турции или в разных местах показывают, и в новостях то, что тут творится. Em naxwazin şer derkeve. Bi baweriya min ji sedî yek îhtimala şer heye. Rûs jî Ukrayn jî heman milletin. Lo mal hev naxin. Lê ji sedî sî welatiyên Ukraynî bawer dikin wê şer derkeve. Yên mayîn jî jiyana xwe ya asayî berdewam dikin. Rîska şer bêhtir li ser aboriyê ye. Ev şerê înformasyonê ye. Bêhtir bandorê li veberhênan dike. Ev jî ji bo Ukraynayê ne baş e. Говорит тут, я спрашиваю, конечно. Li gorî kompanya ra pirsîneke Rûsî ya derbarê şer de hatiye çêkirin, li gel ku bi salan e li Rûsyayê ji aliyê medyayê ve bingeha şer tê amadekirin û Ukraynî wekî naziyan tên destnîşankirin jî ji sedî sî û şeşê Rûsan şer naxwazin. Li gel Ukraynayê. Ji sedî şazdehê wan jî Ukraynayê suçdar nakin. Lê piraniya civaka Rûsan ji sedî heftê û pênc Emerîkayê suçdar dike ji ber rakêşiya di nava Rûsya û Ukraynayê de. Azad Altun, Kurdistan 24, Kiev.